Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Ke Executive Committee jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ke khatwai trik unok pra arajar phosau kala shimya karai benam shashu benot kilo ki marab hagi jaka yogi bahap hapo ke jingpe jingkmi jong District Council hagi jing kran bakilat pathai ku bor Chief Executive Member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council wa penya sing sim uli tho ba ke jingot kilo ki marab kamde bendang don shu hagi yoshnong yohima bat kiriu shimat kakum ke jing batai hagi Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Rules arajar phosau uliat ho bagan sadandu ika komiti ke ban penshitom kat kum karul la dalap ikinu bidang penken ya ka anang ni syakman hakani ka executive committee meeting nilai keren bon teli kimat kiba kongsan kiba day bat kanika session kaban long kanika dorbar telang kaban long hau ni kat kendai terik ni no pra te kidandu ki mat kibangi shim ya karai kibam dan jing day baka session lani ke dorbar telang hendrei ki badan kampat nakamenta ka jimentai jong pai ba jong kari ba ka jamin ri ko we te kini kilong kumne harum ka we ka bangiwan ra nakalian ka isi ling ba ka market department di Congress Khapuri lawan ra e ka Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Rules arhaja rapusa yakani ka rules la pensyong nongrim na ka Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Act arhajar Amendment Act arhajar apula but halor kata na kaliang jong ka isi ngila menjur yakani ka rules kebelawan ra menta kasngi but ansa place lene wanra pat haka dorbar telang kan kendai terik kendiat kuman shupen tip ba ke jing mentoi jong kanika rules ka jing mentoi hi kalong ba hakabai dei bat ki nongrep ke jongi keleng sodong kari khasi ke jongi hakini ki santli ki district hapo ukru isam jong ke HDC na kalian ke jongi nilabu ya kawai ke kendon ba kanam don shu kanika jing 4 kilo ya ki marep jong ki nongrep hapo rikasi hijungi. Haka principal act nilayo eka board, bandon eka subcommittee, but haka ni ka rules la kampen syai shushu, bakanam don kum kata kajing 4 kilo, la kalong haki yo jong ki district council, la da kalong haki yo jong ki hima, la da kilong haki yo jong ki shnong, la ni haki riu shimet. Kanam don kum kata kajing 4 kilo yaki marrep na kinong rep. But tang kata kan donru kawai ka komiti kaban shim ya karai ban penshitom ya kinu ki bayat persya ekani ka rules khamtam habe day bat kajing 4 kilo ki marrep na kinong rep akat kum bala batha kat kum kani ka rules te kala shai bha ba kanam don kajing 4 kilo ya kinong rep ki marrep na kinong rep kamut lara kalong haki yo district council ki yo hima ki yo jong kishnong lani haki yo shimet